Bilem kança. Qanday şurganda alışın için. Bugün uşul murunqu konsert 4 gün boldu ele, bugün sizlerde genelirek görsün amına bugün 5 günge de atayın uzagırak vaqt koyup konserti 5 günge uyuşturup oturabız. Mına bugün mına жақсы oturasызlar mına genen kesir ha mına. Jana жан көйнек алган жеңелерге де удобство түздүктө улам ортосуна кирип чыгып турган көйнөктөр көзүндай. Улам кирип чыгып турсун ошол жерде да. Мурунку концертте келген коноктор бараңыздар да. Kimler geldi hele onun konserte? Hoşunda narazılıklar olgun ha siz? Siz öyle gelin. Gelmeye kalansızlar mı? Buna şul karındaşız gelgen eken. Rahmat şul karındaşız bizden kodulların sponsoru şu. Liboy konsertge geliyor şul karındaşız. Şimdi kodullar kaysıl kodul konsert koysun şu. Liboy konsert geliyor. Konser çok olsam gelip buradan bir kavar alıp geldi. Sizler menen köpten beri görüşmeyi. Ellerin arasında biraz uşak sözler jürüp kettir. Tınardı 120 koy tevelep kettir. Taka süzüptür degen sözler olup kettir. Şamal olsa terekli başı kıymıldı aytip olup emi birlik butağındagılar olsa dağların tegeregindeki aylanasında jürgen koşamatçılarмен biraz talaş tartış sözler oldu. Biroq aq elet, biroq sınbayt bolup buna bugün Kudayga şükür aldığınızlarda kızmat kılıp turabız. Kuday jetkirgenine şükür dep koyalım ekeningizler. Rahmat. Boroncho göz şul 1,5 ay konsert koyup kıdırıp geldik Rossiyana. Rossiyada konsert koyup jursek eller söz kılıptır. Tınar menen Boronchunu Rossiyaga koyup ürtüreke kaçıp kettir. Toktogulun artından arkasından sürgünge kettir degen sözler boluptur. Андай nesi olgan jok, biroq ошол жакта жүргөн бир туугандарыбызга мына ар бириңиздердин үйүңүздөрдөн бирден ууларыңыздар, бирден кыздарыңыздар ошол жакта мына мен өзүмүн дагы бир туугандарыман экөө ошол Россияда иштешет. Ошол жакта тиричилик өткөр, мына сиздерди жакшы жашасын деп, бизди жакшы жашасын деп эмгектенип жүрүшөт. Ошолордун акчасына билет алып кирип атасыздар, а? Ошол жака концерт коюп барып келдик. Бечара кыргыздын барбаган жери калып атыр. Кыргыз тентип кетиптир. О, Южный Сахалин деген шаарга чейин кеттир кыргыздар. Москвага чейин 4,5 саат, Москвадан нары самолет менен 9 саат экен. Южный Сахалинге 9 саат учат экенсиң Москвадан нары. Ошо Южный Сахалинге барсак, Южный Сахалинде 11.000 кыргыз иштейт экен ошол жерде. 11.000 кыргыз. Андан дагы дальше нары кетмей экен го, просто ошол жерден жер түгөнөт экен ошол жерде. Нары жагы суу, деңиз, океанга чыгып кетет экен. Men aytdım, mından nары ketmeye gelsinler bir yağı su ken da desem özgönlük bir bulaydı. Yok aka daha 3 saat jüret o şakta, balık da jüret etti, balık karmaydı gen ayakta. Keme menen jürep. Oşol jakta jürüp vakça jen oşolardın barıp konsert koyup bir tuğandары sol jayda. Oşolar menen yüz görüşüp, artı 2 yıldan beri aldı, 10 yıldan beri gel alba jürgönler var eken Kırgızstan. Şol bir tuğandarım jakşı yaşasın. Şol atan emin üyün жаңылап koyayın, üyün üstün жаңылап jağıp koyayın, inimi üylep koyayın, atamı kreditinden kutultup koyayın. Oşol jakta iştep jürgen Kırgızlar var eken. Boroncho göz barsak, gözlerinden jaş kılgır uşul sizlerdi görgöndöy ol kucактап, tosu uçuraşıp, uzatkanda da gözlerinden jaş kılgır uçuraşıp, şul Alatoğu bizdin bir tuğandarыбызга bir жалынды, ысык саламыбызды, сагынычтуу, кусалуу саламыбызды жеткизип оглада bir amanat tapşırdı ele. Oşol amanatı jetkirip koyun, kabul alıp koyuңuzдар. Rahmat. Bирок Kırgız kaysıl jerde jaşabasın, oşol jerin şartına bat үйрөнөт экен да. Libo jerin şartına könüp gidet eken. Beşara Kırgızlar oşol jakta jürüp üylönüp, oşol jaktan toylordu kılıp, nerde jengeler oturasыңarga, akam koyat da sen Rossiyada dep koyup. Rossiyada iştep jürüp, oşol jakta jürüp üylönüp, toy kılıp atышат. Barıp kelip atasızlar koy, Kudayıma şükür. Samolyot menen barıp kelip atышат o jakka. O jakta üylönüp, balalı çakalı olup, Rossiyadan jüret deysiңер. Üylönüp alıp durjaң o jaktalar. Oşol jakta şartka karaştı da. Orustarga üylönüp, orustarga üylönüp. Ömürü 2'den aşık töröbegen orustardı 8 balalı kılıp koydur aka bizdikiler. Kırgız anымен esepleşpeyt de dura, özün bilgenin kılat da Kırgız. Bizde üylöngenden 20-30 yıl arka ayakta karabayt ko. Bir 20 yıldan bir kavar alıp koyun deyit, mini olup attıken bir ayaktağını. O men 8 bolup köp duram, ne kılam? Ama ile 10'a turalap koyalı deyit bir ayakın deyit. Emine sebepten oruslar üylönüp alıp aytayım jengeler. Sebebi oruslar içip gelse uruşpayt eken da. Un çıkpayt eken, köyler içip gelse sırttan girip gelet ayalın görüp kalıp Наташка, десе ayalı, o, дорогой, ты что сегодня пьяный, что ли, деп.
Kucақтап, тосып алып келіп, диванға жатқырып, башына тұздалған бадыраңды суысымен қойып қойып екен. Суысынан ішіп, бадыраңнан жеп тұрып алып кете береді екен аларда орыстарда. А бізде Bizde андай емес жаңа. Bizde güvesi içip gelip, sırttan girip gelip, "Aynaşko!" dese, ölün oturup kalayım, moynunuz ülgürü. Bela içip kal, zər içip kal ölün durayım, belakat içip kal. Baldardın süydüğün işteysin, kaynanayın. Ondan başka işlesenler çok mu içire turgan? Baldardın süydüğün iç. Oşal içip atkanda tokama tökönü maştırıp ketip ölsöň bolmok dedi, sözdü kara. Kokus maştırıp ketip ölüp kala turmasa, kayra ölmüş bolup ilep koyasınlar. Mayli içse dere jüre verse mayli ele de koyasınlar, kayra. Özgörülüp turasınlar mı? Jasalma olat kezdir ayallarınday. Jasalma olaslardan mınday. Büt jasalma olup ketip mına. Şul zaldım nerede oturasınlar, jengeler şu sizlerden birini seni sorayın dedim mi ayallar. Minege mına jengeler bar kaşыңарды kaş tergeç menen julup jok kılıp olasыңар дағы. Al beçarаны kayra minege boyoysunlar anı. Jany julbayla koysaң karayakta tura, ösüp de julbayla koysaң. Ösüp turgan jerinden julup jok kılıp olat дағы, kayra karandaş menen boyoytany. Karandaş menen boyoo prosesinde başka da bularda. Aldında su tursa suga tegizbeydi. Şul karandaşты tiline tegizip kaçpay oğan jengelerin uyuna organda keler. Mantı, santı, çüç para verse jebegile. Bular gönüp kalatken dağı mantını tüygende dep turundan aylandırıp tüyü bir şey etken bundan aşağı. Jasalma olup götür, büt jasalma. Kirpikleri ulama olup getire kızlardın kirpikleri. Hazır kızlar menen süleş tursan kirpik munundu. Navesin aldında turganda turasın şehdamda. Gölökö. Kirpigin alay gündüz uktap kalasın betin jarım jabıp kalat komdan. Bagın uyga barsam gelinçegim alıp kirpigin alıp stolun üstüne koyup koyarken görüp alıp çoçup kettim. Rahmana gelin moylosu çıkıp kalgam ne oladu o şerde. Özgörülüp turatdı, özgörülüp. Bunday başkaça olup kaldыңızдар mınday. Gelin bolup kelgende baykaysızlar mınday. Kız kezinde nazik bolasыңarga, kız kezinde. Ama üylöngöndön. Kız kezinde katı süylöйт, жаңы gelin bolup kelgende karasаңар mınday. Ölümüş bolup kelet, ölümüş. Akırın basıp kelet. Kız kezinde tanışıp alayın desең dagы, oozun çoң açpayt ga çirkin, oozun çoң açpayt. Çoңuz tanışıp albaylı, atыңız kimseң? Atı Jipara olsa Jipara da aytpayt. Akırın turap, çoңuz atыңız kimseң? Jipara deyt. Jipara. Üylöngönden bir jıldan barsaң Jipara bolup jatıp kalat koş erde. Süylöş jürgen kezde kafege alып kirip tamak alıp berseң, jelle dietadamın, suharik jeyim, kefir içem. Bir jaldan barsaң Mırzaym samsasından 50 tüyüp alıp oturgan barjadan. Toңqalga. Başkaça da mınday. Peylimiz özgörüp kaldı mı? Peylimiz özgörüp kaldı. Buna bu yerde ulumunda aksakallar oza turат aka. Murda şunday peyil başkaça uşak menen yaşap kaldık da. Uşak menen. Şahardağılar ayabızda bir-birimizni aڭдып yaşayt. Şahardağılar, ayıldağılar emi biraz gököröңüzдөр kenen da ayılderni. Şahar жерinde büt birin-biri aڭдып yaşayt. Koşunası can haladilin alıp kelgen olsa aytat. Koşuna can haladilin alıp gelse berki bartırıp duğ yarısını alıp kelet. Eki taş. İçinde hiç bile yok. Bırak sayılıp duruş gerek o çok şeyde. Narkına karaganda eki taş bırak dursa. Kim kimge düşman ekenin, kim düşman eken şaharda. 31. dekabr günü gelseňer oşonda bilinip kalat. Domdun aldına çıksaң, baldары salit atıp atsa, bir yakat balam, o yakat, narkı balkonga atış yakat. Zanivesке adamlar tutanıp ketedi, oşa yakat. Peyil özgörüp kaldı da. Men esimde içinde kegesinde, şunday başkaçalamday. Koşunaňan araba surasaң, misal üçün, koşunaňan gelip Kasımbek aka, arabaňyzdy berip turuň sen Kasımbek seni karabay turup жооп берет эле. Navesin tügünde otura tükam alıp kete ber deyt ele. Hazır gelip turup Kasımbekten gelip, Kasımbek aka arabaňyzdy berip turuň sen Kasımbek sırası katını tikteydi.
Qasımбектин аялы нары қарап атып, идиш жууп атып, үн сөз жоқ, жоқты өтіріп қойты, тобағылма аялдар шындай. Үн сөз жоқ. Қарапсаң аялдардың жini келгенде мінері титрек кетеді, құлақтың арқасы мінері титрек кетеді қан. Сөйк айланып кетеді мұны. Qasımбек не дейді? Арава сынып қалған дейді. Арава емес, Qasımбек өзі сынып қалған. Ушақ менен жашап қалдық қой. Ушақ. Бири-бирибизди аңдып жашай, ушақ. Мен кичине кезимде есимде эле ошол. Апам нанга жөнөтөт эле, бар, Зура ишинен нан сурап кел дейт эле. Барып, Зура ишине апам бир нан берип турсун деп атат десең, Зура ишинен 2 нан берет эле. Ме нан жапканда алып келип бересиңер деп. Азырчы, азыр барып сурагым эле, азыр барып, Зура ишине апам нан берип турсун деп атат десең, Зура ишинен бир колу менен бияка нанды бир туруп, сразу наркы айтат. Гүлжандын бары ачка калып, балдар ачка калдыр, азыр нан алып кетти дейт. Ушақ менен жашап қалдық. Жеңелер шундай тойға барғанда да мына бизден улуумунда мына апаларыбыз отурат го. Булар тойға барса, тойдун аягына чейин отурат. Аягына чейин отуруп, 2 жаш бактылуу болсун, ушул неберелерди берсин деп тойдун эрине тост айтып, калон айтып, оминде бастыргонго бата кылып коюп анан кетет булар. Биз курактуу жеңелерчи, биз курактуулар. Антпейт, биздикилер тойға барганда ушул 2-чи тамакка чейин араң чыдап отурат ушул. 2-чи тамакка чейин ошол жерде да ушак сүйлөп өлүп кетчү да биздикилер. Эми кача тойдо бийлеп атканда ушак сүйлөбөсөңөр болбойбу аялдар? Бийлеп атты ушак сүйлөйт ошол жерде, бийлеп атты. Тойдо бийлеп атам, гүлүп маңдайына тура гүлмүш болуп алып. Эми Венеражанын прическасы окшошпой калдыр, көрдүңүзбү дейт ошол жерде. Ана. Десе бергенс туруп, махватчы дагы байлап кофтасын кийип келип алып тургу деп ошол жерде. Айнанайын. Венера менен махабатты айтып бүтүп, ушак калбай калып, столго өтүп кетет го. Босагаз болуп калдыра көрдүңүзбү дейт жана. Десе 3 эле түр салат коюп коюптур, айнанайын. Азыркы жеңелер тойго барганда 2-чи тамакка чейин араң чыдап отурат. Ушул 2-чи тамак тартылып бүткөн эле бүттү, болду. Ал 2 жаш бактылуу болобу, болбой аны уруп деле ойнобойчу. Шыбыраша баштайт го. Пакет берет экен, качан берет экен? Жайлап канча жана көйнөй салган пакет ыргытып бер, ал болсоңуз болчу экен, айнанайын. Пакет колго тийгенде башталат. Үйүндө канчалык жыйнабайт азыр го. Пакет колго тийди, столдун үстүнөн нан, борсо, конфет, өрүк, майыз, коон, дарбоз, аларма. Чай деле куюп алайын деп төгүлүп калат, уялат шуну. Бар жокту салып көтөрүп келди муну. Шерге чейин келет дагы. Как будто үйүн жыйнап аткансып карап, шерге келип туруп, карайт эчтеке калбадыбы деп, мына кафени ишен. Столусунда қарап. Ошол жерде 2-3 түк банан қалып қалат да. Кетип калайын деп жүрөй кыйбайт да шу. Шунда карап, администратор нарак кеткен жүгүрүп барган бананды алып уруп чыгып кетип калат. Башкача болуп калды, да? Аялдар көбүрөөк башкарып калды. Себеби эмнеде? Себеби азыр мисалы үчүн аялдар ушундай деп атабыз го. Эркектер өзүбүздө бар. Себеби эмне болуп калды? Себеби аял киши үстөмдүүрөөк кыла баштады. Эркек ушундай үй бүлөгө көңүл бурбай, көпчүлүгү көчөгө көңүл буруп калды го. Байкайсыздарбы? Эркек киши үйүндө отурганда карасаңар, азыр биздикилер ушундай бирөөнүн үйүндө отургандай отурат, өзүнүн үйүндө. Кабагы салынып отурат, ушу проблема. Бүт жерге чогултуп алып отурат, ушу. Ойлонот ошол жерде отуруп алып. Бала акырат, эштен кирип келбей, кыйкырат. Ва патингелер эмне сатат мына жерде? Башың иштеп, патинке бир кошко дешет, ана залга кирип алмак болуп патинке. Баласын карап, сага акбайсыңбы? Аял алдынан тамагың бербейсиңби дейт. Ошентип алсаң аялың, жеп ал дей белем. Балаңа жеп ал дейт да турабы? Көчөгө чыкканда өзгөрөт эркек, наоборот. Көчөгө чыкканда аята. Варатан аты эшикке чыкканда эркек, ана эркек. Шундай чыгат го. Тиконун эшигин жана Land Cruiser'нын эшигин жапкан, нентип жаап калат. Оборотко 1 миллионду салып койгондой ушу. Оборотто миллион эмес, көчкө бир тепсең 5 тиын түшкөн ордуна 10 тиын кирип кетет оборот. Шундай жүрөсүң. Машинада отурганда башкача бала кыздарды. Эркектердин бир секретин айтып коеюн жеңелер, Шундай бир секрет өз бар го эркектердин. Эркектерди байкап турсаңар, машинада отурганда, машина токтоп турсам да, отурганда бир кыз өтүп кетсе, сен өзүң гана турган баягы кара өткөрүп туруп, кыз өтүп кеткенден акырын задний видтен карап аткамда. Танар катын экен айтып кой деп жүрбөгүл, Эми болгон нерсе да. Ошон үчүн наоборот болуш керек,
үйгө киргенде өзгөрүш керек. Эмнеге көчөдө серьезный жүрүш керек. Көчөдө серьезный жүрсөң, ошондо жана калта көйнөк кийген кыздар азаят да. Соны эч ким карабай койсо, өзүн удобный жок болуп кетет да. Чында. Ошон үчүн үйгө киргенде өзгөрүш керек. Эмнеге? Көчөдөгү досуң чөнтөгүңдө акчаң бар болсо досуң. Колуңда бийлигиң, байлыгың бар болсо досуң. Ооруп 5 күн төшөгө жатып кала турган болсоң, ошол көчөдөгү досуң бир жолу кабар алышы мүмкүн, экинчи жолу кабар албайт. Экинчиси телефон аркылуу кабар алышы мүмкүн. Үйдөгү бала бакыраң ал өмүр бою сени менен. Сен оорусаң дагы, колуңда бар болсо дагы, жок болсо дагы ал өмүрлүк жарың, өмүрлүк тапкан балдарың. Ошон үчүн үйгө киргенде башкача өзгөрүш керек, Эшиктен кечеге келип, Эшиктен үйгө келтирип, үйдүн эшигин ачканда жарыкташ керек. Күлүп кирип, охо, мына падыңгелер менен жатат. Калашты кара, калашты. Сен манайың жакшы экен, балаң нарактан көрүп калып, атам келди деп сүйүн. Балаң кармал, садан кетейин, ушул менин келечегим, ушул мени чоңойсо багаттап көтөрүп ойнотуп атсаң, аялың сенин настроениң жакшы экенин көрүп калып, сен сурабасаң дагы аялың күкүнөдөн чыгып алып, капкирди көтөрүп алып, тамак бар. Кайсынысы жакшы экен жеңе? Биринчиси, экинчиси? Экинчиси жакшы экен? Азыр концерт бүткөн эле биринчисин өтүп кетет сразу эле эркектер. Турбайт менен, кем көрдүм турат концерт. Азыр эле уну айттырак, уну өзүңүз жуп калды деп. Ошон үчүн Аллах Таала бардык инсанды жуп кылып жараткан, ошон үчүн бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Эч качан үйдө уруш болбосун, ырысыңыздар кеңил болсун. Барыңыздарга Аллах Таала ынсап берсин. Куш келипсиздер концертке. Рахмат сіздерге. Рахмат, ама гүл бергенде ел болду бияк. Рахмат. Андрус Ош медициналык борбору Кыргыз Республикасынын түштүк региону боюнча неврологиялык, терапевтик, урологиялык жана гинекологиялык ооруларды дарылайт. Медициналык борбордо тажрыйбалуу квалификациясы бар врачтар кызмат кылат. Биздин борбордон амбулатордук жана стационардык медициналык жардам аласыздар. Ооруларды заманбап ультразвук менен аныктайбыз. Андан башка өттүн ташын, богокту, варикозду, урук чыктагыч безинин аденомасын операциялык жол менен дарылайбыз. Биздин дарек Ош шаары Заднепровский көчөсү 23. Бул жолу Ош шаардык мэриясы. Эле башкарып атам, себеби мен айттым да концерттин башында, мына концертти Рахман ака башкарсын десем эле, Нарымбектер болбойт, Ханөге жок болбойт. Эмнеге Рахман ака башкара берсин, эми аксакалыбыз ушул экен десем, жок дейт Нарымбек. Эмнеге десем, Рахман аканын паспортунда Рахманжан деп жазылган дейт. Рахманжан болсо, эмне болуптур? Биякты Рахманжан аякты дейт. Эмне болуптур? Рахман ака башкарса бир концертти башкарып тур. Аякта Анваржан ака сели парламентти башкарып турду 5 күн. Ошон үчүн мен концертти өзүм башкарам деп чечтим. Дастурубузду давам ettирам. Ой. Кечиресиздер. Эм каерде жүрсөң ошо ныр-нырды болуп. Биякта ошолор менен туугандар достор менен сүйлөшүп калабыз, ошо боюнча көнүп карайсызга чыгып атабыз да. Концертибиз уланталар урматтуу коноктор. Азыркы сиздердин алдыңыздарга чакырып турган агайыбыз, көп курдуу талант бул агайыбыздын аткаруу чеберчилигине барыңыздар, көп болуп жүрөсүздөр. Мына ар бир айдын 6 долбоорунан бери акем экөөбүз чогуу сахналаш болуп, чогуу насиптеш, ырыскылаш болуп, мына чогуу өзөңгүлөш болушунда сахнада чогуу жүрөбүз. Кол чаңыңыздар менен алдыңыздарда Нарымбек Молдобаев кол чалуулар менен.